مرة رئيس جبت وياني وني انتان جبت وني وياني في مليليكي في شيطان شيطان وياني نمو والجني كانوا أنيس من مسلم بربادة دي وياني الرئيس هاي شيطان وياني نمو والجني كانوا وياني نمو جاي ما قلت اسم بس ضرب زرا أبو من أمر بدو جرا مناس وياني مو من أكره وياني ما نقرأ أي شيء برباد ده أسكو ولي بنا شوفين ما كذا برباد يتباد إيه كم ثانرة لباسن أوروبيا غيره أنا كذا شيطان هذا مرة غيره أنيس من مسلم بربادة دي وأجاي أنا قام ملكي أشوف ما بربادين لك كيسة أتي أما تقول قواتو جربيته سنين جران يرو نافس كرات وده بجيته أنيس منو بربادة في الفيلم أنا جو كرات يا في غيره فاول ما تقوسي أكاسي يصير شو خمل كوي تنت الفكان الشيء كذا الجنة دي الشيطان بكون ده زي سلاي منواي منا به أعرف كل بنوري ما كده منا به عندك أنا عندك سينة والإنجيل دي يموتوا mana tu kau kira seni wali lalu ni jadi أكاسي isin kamil kay tanat yung fakana أبو غبا top mamani أبو شيء أنا وأنت هذي بربادة ini tinggal walin ini tu malah lah dia راتون كابو ملكي في ويانا ناس تقوم حركات رات مكاني جرام wal lagi ang syaitan ni right isin undur wahun do wat بيكما أولاد ده سيدنا بينا ayo ifinne kaisa isin lacu kamana mil kau tanat yung fakana أكان سلام فنتي شيطان ما ترى بتسجلنا رأس يعني هيا من وين كم أسمع سك إيه لو كيس ترى kota wali lala kamu خنا مني mani asih أسكتيرا من كلية الغابة مناتي ana Aku boleh. maruf ni naga hajamnya tu Ayah, seduf ni London ayah kami nak ada. Mana aja betul sedang. lal saya pun dia kana wajib Ayah, hajamnya seduf akam. نجامي نجام. فيا ده Bisa sendirian. أنا ملك نجان ملك نجان Memiliki. ملك تكفى في المفا Atau sudah ini sendirian. ويانا جدما Wajahnya dah. Orang buat fana. Iya atau mana jemtan. حاجان أنا سوسمان ديم جرودي منام بربادية تماسي أقول شيطان أنا أقول له أجمعني يدكيس نبفه وجمعني سانس منا بربادية جلني أنا فو منا بربادية جلاتي Mana kira itu? أنا خير Iya, tisla atau mereka kerja tu beda mana kira dah. أنا بيتا ملكي إيجان مقالة أنا كنتيسة بهس توريتين جرا نتي عليه وياني خلاتو مقالة أنا شيء سابه أما مو شيطانا بتسجلنا خلاص في النهاية خسيرة بيتا إني وام بنو ده بيقف أكستي نوتي أما وياني في من الملكي سرقة قطاني Mana kerja tu berbatan. أكستي في النهاية دوا خزايا لتن Kerja tu berbatan. خريفة شورا في شيطانا وجوال ثاني رفني أكستي مني أسجل نجى شيطاني خا ولاون ده سيران بيتا Nimpi ya. أكستي اسمبرنا في دخاي مني اسمبرنا جرام مثلا Sila ni jira mereka kerja tu beda. أني خملا ما في البشر Atau wajahnya nanti temsa. إيه ويان Oh, makan dah gitu tuntut di. Islam mereka kerja tu beda. أنا فتاتكو كم سدي في بس يمين كذا بتقول Hukum sedih fit pesan doper kerja tu أنا beda. كده بيرا أشوف بندول مرس يوفي دمو من كاتب بربادية سكرناتي أنا ما أنا فتاتكو فانا كريسو كده Ne, atau orang tahu mereka tu makan kesan ni betul. maka kia ni syaitan aja La ilaha illallah. Ayah mereka kerja tu beda. ani gatuma nagati ni tele fekro Mereka hanggar ndeki jadi. kuma fi bashan Wafit pesan. Ati wang hunda fu hada mana tiga pada me. ayat tiga kan dulu ke dia خيسا قفا بتي شيخ خينيو Wal manu ni kapan.
Nuga apa deh? Nin gaafadheetiin asuman eegaa isin. Ayyee tole dirqama. Oh, Mana jirtanii mee? ya una yirasen. Ayyee foto kaafee haajaawwiitiif hin sigal baataati. Oo gattaa hime. Hayyee dhufe. Hop. Haya maaliif na barbaade? Ittee haajaan is barbaade waan biraati. Mana keenya sanni kareessin hin jenne isa. Haya. Saniifuu nama sadiin inni kareeffannaa jedhe. Haya. Tokko kuma lamaa fi dhibba shaniin kafalaa jedhe. Tokko kuma sadii fi dhibba shanii jedhe. Yoo feetan illee dooraalaa jedhe. Tokko kumaa fi dhibba shanii jedhe akkam jette. Kakuma sadii sana abbaa gammachuu. Haa kuma sadii fi dhibba shanii san. Ise san dura ni beeytaa? Haya. Ni beeytaa? Mbea Wayyaane qaamata diidamii saddeet dhiigan dhugee lafarraan buqaasee qeyroo keenya lafarraa fixe. Oh, inuma raadhisi cumatti wayyaane. Cumanni raadhisi. Kakuma lamaaf dhibba shanii ta'u. Kunis kan kaleessa abbootiin isaanii harkaa fi harman mura aanolee calii calanqootti dhiiga dhangalaasu warra abbaa miliiliqe. Oh, inu raadhisi cumatti. Cumanni raadhisi abbaa gammachuu. Waan keetti takka bilan kutuan. Haya haano. Kunoo ni beeytaa? Kunis sheeyxaana. Akkuma fi dhibba shanii sun sheeyxaana. Haya. Duba sheeyxaana akkam jetta kana? Shaytaan diis khaliu shaytaan auzubillahi shaytaan rajim jaliti shaytaan khana marra badala. Nama diinne waa shaytaan angal fanno shaytaan nuti teenyaa uni diigalee nu raachuwat. Ati ta sheeyxaana laaftu mallaale. Haya. Ta sheeyxaana laaftu mallaale dawaan harka jira. Diis shaytaan nuti teenyaa uni diiga. Ta sheeyxaana narra isin jinsin je sheeytaan tijje a'uuzu billahi minash shaytaan rajim jannaan qulallaatti qaraanaan kute jarri lamaan kanarra badaadha ta sheeyxaana narra dhiise. Ayatu kursiitti qaraanaan kute sheeyxaan tijje. Sumaan beeka gabbaa gammachuu. Jarrummaan lamaan kun Oromiyaa keessatti bultummaan teenya faca'e malee. Bultiin teenyaa hin facaatu jarrummaan warri abbaa miliiliqii fi warri wayyaaneedhaa kun Oromiyaa keessatti manaas ijaarrachuun dhoorka lafa Oromoo irratti ni isin kireeffatin lafuma teenyarraa miila lamaanuu dhaabbatin kana diinni adawwiin Oromoodhaa isaan kana ta sheexaanaan laaftu laal. Dhuga baata abbaa gammachuu. Dhuga baata. Isin haakumaa fi dhibba shanii sana. Bultummaan teenya faca'e malee hanga abbaa gammachuu shaytaan nuti teenyaa uni diigaan jaa. Bultummaan teenya hin diigamin. Barta sheexaana laaftu mallaal birooktu sheexaan jijjii awuzu billahi minash shaytaanitti mi'annaan kute. Ati deebisaa isin kannuufiin isinitti deebi'e. Isin lamaan kun ati isin warra abbaa miliiliqii jetteen goondaa keessi nagaan ta'e. Ati hoo wayyaan jetteemti nagaan maqalee keetii gadiiti. Isin lamaan kutaadhaa sheexaantichi waan bakka iyyuu jiraatu isaa mana hin kireessinaaf. Sheexaana mana fudhate? Sheexaana mana fudhate carraa sheexaana akka ta'e. Galatoomne. Nuti ilaalamma miliilikii fi wayyaaneenis nama nuti. Kun ammoo sheexaan. Hin kaane namummaa keessan. Sheexaanni kun inni hatta mana keessattuu namaa wajjin wal nama lolchiisuu kasaaraan ni qabu malee faayidaa sheexaanaa agarree. Kanaaf mee nuti nama maaliif nu dhoorgitee sheexaana akka Suni hujuma teenya bar. Nama afaan kaa'u wal lolchiisuun isinuma kana wal lolchiisuun hojii tiyya sun. Kanaafuu edaammaan tana Akka inni isin didee hojii tiyya. kanaafuu edaammaan tana naannoo Oromiyaa keessatti waliin fixaa jirta Oromoo. Hojuma teenyaan je waan gaggaara isin ana duubaan eeggataniiti. Kalaas abdanii jirtanii keessa ba'a. Kanaafuu akkasii mitubbiin dubaadhaaf isin namaatiiti. Sheexaan hin caalchamu. Sheexaantichi kun awuzu billaahi jennaan awuzu billaahi mina sheexaan rajiim jennaan ni kute. Isin lamaan awuzu billaahi mina sheexaan rajiim taraatu kuma takkaawwan kana hin kuttan. Tokkoffaadha isin warri abbaa miliiliq warra kaleessa harkan muree harman mure. Harkan muree harman mure. Laalaan kaleessaatuun mataan keenya nu godaantisa. Warri wayyaaneedhaa kun galtee miti. Amata diidamii saddeet dhiiga keenya dhugaa jiran lafarraan buqqaasanii sabaaf sablammii nurra jaaranii nu fixaa jiran. Kanaafuu isin lamaan bara diidammaffaa kana keessa Oromiyaa keessaan hin toltan walumaafuu. Akkas taanaan atis karaa Gojjam anis karaa Maqalee nuyaas. Lafa tana hedduurraa nyaannee dhadhaa fi deemasii kuufne bilaashitti gadhiisuun waan taane haa ta'u ati Nyaattaa kottu waliin nyaattaa kottu. Asatti waliin dhadhaa fi deema Oromoo nyaachuun hin jirtu. Baa asii deema. Lafa Oromoo waliin warri abbaa miliiliqii warri wayyaaneedha. Miidhaan dhaabbachuun yakka. Kana waliin
Numaaf dhufee dhadhaa kaleessaa yaadataan maa'u. Tan abbootiin isaanii kaleessa nyaatan mi'eeffata ol deebi'e. Kun numoon ta'u waliin. Kana Oromiyaa keessa warri abbaa mililik warri wayyaanee qabu. Dhaabatan. Hayyee akkam naguma fayyaa qabdanii? فيا حكم يا شيخ في فيا قدامي والله الحمد لله قال لي سامبتين يا سيني باي سيني جولي في ورينس نجا طبعا نجا طبعا والله فيا نجا قبل كمي هاتي محمد في شفت ثاني هندون وقف خالد دور انا سينيس تكانا غره هنگا دورن بير دفتن اللي جدو ثاني غره اكسم مار ما تاونو جيت من دقاو جيت نكسب في برار شيخ لوكا سر لا دلغات قنوت بايته duraan dursee duroo maatii fi waatiin ta'e fayyee qabanii miifi. Namoota lalaa alhamdulillah isin ga'e. Alhamdulillah rabbi nagaya itti haa ta'u ammallee nagaya mana kee haa guutu. Keenya bara guyyuu yeroo hundaa hunii yaada yeroo namaa sila wanni qabu agartee boqonnaa qabu. Niin dhufa jeetumaa yaada naaf hin mijaa'ini suma biraan dhufa sheekiyya. إن شاء الله نمو بكر جمعت نقدها هتاوتي آمين آمين يوم مدرنا همت ودفني ولا لا آمين آمين وماركم قبل إن شاء الله ندفن نتيسي صعب كوجي خلينا سنتين جروا الجدال الولين وايد تصاحجي منا كري سودي ما جت شو لقي شيخني ونخوني كمي ما تجر إيه بدو قاعد بين زمان خنا مالا نين كري سديتين نمان ثاني نبته ياو نمان ثاني نبته نوم أورمو تسرائيسان لكن أورمو ما تهاتي بار أورمو وني إنتان بيرت وني أورمو تي إيه بار تولين دبنو فين جاي أورمو تادي أورمو نافع والبيخ خرتكا ودلنا كوجتشوخي يعني أورمو يجتوكو سبتوكو سري لابتي تاني أستاكا سري وان تولى من قبل جرنتا نجارا أباد أحيا خنافي هايا جرا ورم اللي كاناتيتو ولا حول ولا قوة شيطان أوجين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أكسيت شيطانين اسمنا كريفة شوفه وربا تحياتي فوري من اللي كونيسي أكسيتين أكمل دالت من شيطانة تمنندي بنبيته شيطانة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم تيانا نون كوتشيسا جري أعوذ بالله من الشيطان الرجيم دعين يكون ورم اللي كيف وربا تحيا خنا أكسيتين كاسان كنا يوم أما فيديو منا كريسيف akka Israa'el Falastiin gootesan manaa'uu na baasanii uummata keenyaa lafa irraa duuganii takalee isaatu bakka hin arganne akkasittiin jarri lamaan qullaa lammallee mana kireeffachuu mijireenyi keessan Oromiyaa keessaan hin ta'uuti asii fagaadhaa jeetiin firraa yaase abbaa kiyya akkasittiin. Sheekha Arraas mee waanuma ajaa'ibaatiin dhagee. Wanni ati jettu wayyaanee fi mililikii fi sheexaanaan dhufeetis. Jara lamaan kanaatu. Jarri saddeet. Eessumaa wal harkatan. Walitti jarriba garee takka ba. Oromiyaa keessa ammallee numa deddeemani. Ni deddeeman. Jara kaleessa harkaa fi harman muree aanolee dhiiga dhangalaase. Oromiyaa keessa waliin man jiraatan mana jaarratanii qabeenya Oromoo irratti abbaa ta'anii walii jiraachuun isaanii hafe dhaloota qubeedhaatiin hafe. Taakka jee. Warri abbaa xaayyeedhaatis hanna isaanii tan sukkaraa qeyrooteen kufte aangoon isaanii. Akkasii walii wanni dhalootaaf lafa keenyu. Kanaafuu lafti teenya ni'imaadha. Ni'imaan takka lafa namaa kannuu gartee waan irra jiraataniin san soora isiisii kannuun tunuu ni'imaadha. Oromiyaan ni'imaadha uummata Oromoodhaatiif. Kanaafuu ni'imaa teenya irratti abbaa taanee jiraachuu qabna. Kana yoo dhiifne rabbinuu irraa nu gaafata. Meeshaa kasirrallee beeku. Ayyee. Tanuma keessa gosa tokko walii kannuun akkuma ammanaa kanatti kanatti isin hogguu hadiisaa fi quraana namaa himtan. Keessa gajjabeessaati. Nama keenya harma muranii harka muranii hanqa dhabamsiisan takka hin ga'ani. Deebi'anii kunoo jarri wayyaanee dhufee ijoollee teenyaata akkasitti ilillii fi bishaan lagaa fakkaattu san lafa nurraa dhangalaasanii nama kuma sadii ol gatanii. Abbootiin teenya akkuma kalee waan dabraniin nutillee manguddoon waan dabarreen beekadhu. Ijoollee teenya ka'arra ilmii fi quraanaa fi hadiisa nu barsiisuu jirtan keessan nu dhabbisa. Ijoolleen itti guddattu ilmii keessattis nu hima. Namoota nama keenyaaf bu'aa fi faayidaan qabu akka firraa fageessanitti mee nu gorsaa ijoollee. Bakrii sabal hojii waan jedhe geesse. Dassitaa ka'ii waa sadi dhabuun si geesse. Tokkoffaan afaanii lammaffaan biyya sadaffaan diin islaamii ni jala. Wanni sadeen kun wal jala hafan kan bakka irraa deemu hin beekneef mana jaarrachuun lafa kannoo
kuno arrantana kan godha kanaaf ummanni oromoo dammaqee waan kana irratti hojjechuu qaba dhaamsu kanuma dhaamnaaf ummata keenya akka cubbuun hojjenne wulii lafa isaa daangaa isaa ona isaa tiifachuun dirqama dhaloota keenya eenyummaa keenya biyya teenya haqa keenya kan dhabne san tiifachuu qabna jechuudha yoo oromiyaan naga qabaate otiin teenya rabbi rahmataa godhuu fi akka Sheekh Bakrii Sabaloo Dr. Sheekh Mahammad Rashaad Sheekh Mahammad Sa'idoo faan higa Sheekh Ahmad Jaajaa eenyu jeetiin si himee lakkaa'ee fita kun hundinuu nuuf jedhaniiti seenaa bareedduu akka Sheekh Abdurrahman Yusuf fa'a kana hunda nuti arraan bakka san isaanii san buunee Sheekh Bakrii Sabaloo numaa waa hedduu na yaadachiiftee lafee duute daaduu tarii irraa kutii sin maaliif jennaan abbe yoo ammaan deema nyaadde ilmi kiyyaa afaan nimi yaawa himi yaawa kanaafuu bakka isaanii san bu'uu qabdaa jechuudha akkasii kun godhamuu qabaati kanarratti hojjechuu qabna abshir akkasii namni wal bira dhufee waan gaggaarii walii dabarsuun dirqamaati isinilleen galatoomaan isin jaa ayee galanni khebbadiin sheekha kiyya akkasiiti na jabaadhu inshallah ziyaaratii as addamuruu ittiin fufa akkasii wal bira dhufne kan daasnaa salaam jeeni akkasitti gorsa tokko tokkos akkasii nuu kan nuufeetiif hedduu galatoomi namoota biraallee dabalannee akkasitti wal gorsaa deemuun dirqama taati sheekha kiyya akkuma ati hojjette abshir hayyee